Reka nongere mbasuhuze mwese mukomeje gukurikira Asante TV Rwanda. Asante TV Rwanda ngira ngo benshi tumaje kumenyerana kuko tubagezaho ibiganiro biba biryoheye amatwi, kandi ndabizi kuko tubibonera muri comment zanyu, niyo mpamvu twifuza ko mwajya mwibuka gutera comment kandi mugakora na share rwose, kugira ngo na bagenzi banyu bataramenya Asante TV Rwanda babashe kwisobanukirwa. Mbere yuko nkomeza reka mbanze nkwibutse, reba hasi gato urebe ahantu handitse mu ijambo ry'umutuku ijambo subscribe. Iryo jambo rwose wibuke urikoreho kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi dukora bijye bikugereraho ku gihe. Ngiye rero tugiye kubana muri iki kiganiro ni iry'intwarane Shadrake. Reka rero nkubwire ko uyu munsi ikiganiro noneho tugiye gukora ntabwo ari bya bindi bisanzwe, ahubwo uyu munsi tugiye no kwirebera hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda hari ibintu byinshi abantu batajya bitaho ariko by'ingenzi. Ubwo nshatse kuvuga wenda nk'iki kiganiro tugiye kubakorera yingo 10 mu Rwanda z'abasitari zirimo umutekano kurusha izindi. Ni ukuri mumbabarire muzumve, muraza gusangamo abantu mutakekaga ko baza bakwisanga muri uru rutonde. Reka rero mpite njya ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 tuhasanga Humble Jizzo. Uyu muramuzi cyane, yahoze aririmba mu itsinda rya Urban Boys. Humble Jizzo rero yashakanye n'umugore we Ami Brownman. Madamu we afite izina rikomeye cyane. Bashyingiranwe ku itariki 24 z'ukwa 11 2018. ngira ngo murabyibuka bakora ubukwe. Ubu rero bafite urugo rwose rumeze neza cyane. Reka rero nkomeze nge no ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Miss Uwase Belinda. Yashyingiranwe na Theo Gakire, murabizi cyane. Bashyingiranwe ku itariki 7 Ukwakira mu mwaka wa 2018. Aba bantu bafite urugo rwiza ku buryo mutabitekereza, kuko kuva igihe bashyingiraniwe ntago ushobora kubumva mu itangazamakuru ku bijyanye n'amakimbirane. Oya, baba bibaniye neza, bimereye neza cyane mu rugo rwabo. Reka rero nkomeze nge ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga Umuhoza Sharifa. Umuhoza Sharifa nawe yabaye Miss, ngira ngo muramwibuka neza cyane. Yashyingiranwe na Niyonteze Thierry. Niyonteze Thierry niwe mugabo we kugeza ubu ngubu. Bashyingiranwe ku wa 15 Nyakanga 2018. Murumva ko kuva ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa 8 turacyari muri 2018. abantu nibwo bagiye bakora ubukwe. Ubwo rero Umuhoza nawe yibaniye n'umugabo we neza mu mahoro, bariturije. Ntabwo ushobora kubasangana bya bibazo bya hato na hato by'abasitari b'iki gihe, usanga uyu munsi bakoze ubukwe ejo basinye divorce. Oya, ntushobora kubisanga mu rugo rwabo. Reka rero twikomereze ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga umugabo wamamaye cyane, ngira ngo muramuzi ku ndirimbo nka Muratanga Care n'ibizindi nyinshi mwagiye mwumva ze. uwo nta wundi ni Amag the Black. Amag the Black ntabwo wakeka ko ari mu bantu bafite urugo rwiza, ariko rwose we n'umugore we witwa Uwase Liliane bimereye neza, bariturije. Kuva ku itariki 24 Ukuboza 2017 babana. Ni abantu bifitiye urugo rwiza cyane, urugo rwiza cyane. Amag the Black ngira ngo murabizi ko ntago muramwumva na rimwe yasereye na madamu we. Oya, nta kibazo bashobora kugirana, baba bari aho bimereye neza cyane. Twakomeje rero ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 tuhasanga Umutare Gaby na Nzere Joyce. Nzere Joyce ni umugore wa Umutare Gaby. Aba bantu bashyingiranwe ku wa 16 Nyakanga 2017. Ni hafi gato y'igihe Amag the Black yakoreye ubukwe. Murumva ko bagiye babukora mu gihe kigiye cyegeranye. Aba rero Umutare Gaby yibaniye n'umugore we neza, buriya nta kibazo cyabo ushobora kumva. Oya, baba bimereye neza. ngira ngo abantu bakunze gukurikira ibitangazamakuru mujya mwumva ko ntago Umutare Gaby wamwumva mu itangazamakuru ngo yashwanye n'umugore we bya hato na hato.
Reka rero twikomeze tujye ku mwanya wa gatanu, ariko mbere y'uko tujya ku mwanya wa gatanu ndongera kukwibutsa jya wibuka gukora subscribe, nicyo kintu gishobora kugufasha kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi dutegura tukugezaho bibashe kukugeraho mu buryo bwihuse, tucyaplodinga ikiganiro gihite kikugeraho. Kora subscribe rero kugira ngo bijye bigufasha. Hanyuma rero twari turi ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga Butera Knowless na Ishimwe Clement. Abantu kuva ku wa 7 Kanama 2016 bimereye neza cyane, bariryoheye mu rugo rwabo. Ngira ngo murabizi ko banakorana indirimbo Knowless akora ni Clement uba wazimukoreye mu buryo bugezweho. Ubwo rero aba bantu bari mu bantu bafite urugo rwiza kuko bari ku mwanya wa gatanu. Murumva ko abantu bari ku mwanya wa gatanu nyine nabo bafite urugo rwiza cyane. Reka rero nkomeze ngere ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane ndahasanga Kavutse Olivier na Fung. Ntabwo abantu mukunze kubamenya cyane, ariko ni abantu bakora injyana ya gospel, ni abantu baririmba umuziki wabo biturije bimereye neza, ntabwo bakunze kumenyekana. Bashyingiranwe ku wa 9 Nyakanga 2016, ariko kuva icyo gihe nabo bari aho bimereye neza mu rugo rwabo. Ntabwo wabumva mu bibazo by'ingo z'iki gihe ngo nciye inyuma, undi ngo nciye inyuma, oya, ntabwo ariko bimeze. Mu myaka yose bamaranye bimereye neza, nta kibazo bafite. Twihute rero twigire ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umwe mu basitari bazwi koko bakanyujije ndetse n'ubu bakaba bakigafite. Uwo nta wundi ni Riderman washyingiranwe na Miss Agasaro Nadia. Aba bantu bashyingiranwe ku wa 16 Kanama 2015, bafite urugo rwiza ruryoshye, nta kintu warushinja. Twihute rero twigire ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Tom Close, ni umwe mu bantu rwose koko bafite urugo rwiza. Aba bantu n'ibyabavuzweho mu itangazamakuru byasanzwe ari ibihuha. Urumva ko rero ni abantu bimereye neza. Bashyingiranwe ku itariki 30 Ugushyingo 2013, bamaranye imyaka itari mike, ariko mu myaka itari mike bamaranye n'umugore we bimereye neza. Umugore we rero ni uwitwa Niyonshuti Ange n'umugabo we Tom Close. Ni abantu bari aho biryoheye rwose, badafite ikibazo na gitoya. Dr Muyomba Thomas ariryoheye rwose, nta kibazo namba afite mu rugo rwe. Twagiye rero tugeze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga umugabo uyoboye abandi, umugabo wibanira n'umugore we neza rwose, urugo rwabo rukagumya gutera imbere. Ni abanyamuziki baryoshye bameze neza. Muramuzi cyane, yitwa Dani Vumbi rero yashyingiranwe na Muhawenimana Janet. We na Muhawenimana Janet wiwe bimereye neza, nta kibazo na gito baba bafite mu rugo rwabo, dore ko rwose usanga ari zimwe mu ngo zimeze neza z'abasitari. Aba bantu bamaranye imyaka 16, ariko mu myaka 16 bamaranye nta mahane yigeze yumvikana mu itangazamakuru avuga ko aba bantu hari ugushwana habe na gato. Kandi ngira ngo muzi abahanzi ukuntu bakunze gushwana n'abagore babo, ariko kwa Dani Vumbi ibyo ntibihagera. Reka rero mbashimire mwe mwese muba mwanejejwe no kudutega amatwi. Rwose mujye mwibuka gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu dukora bya buri munsi bibashe kubageraho kandi bibagereho ku gihe. Njye mwabanye ndi Shadrake. Hanyuma iyi ni Asante TV Rwanda. Komeza uyikurikire kugira ngo amakuru akugerereho ku gihe.